Welcome back to my channel. Today, we are going to look at how to add SESIES to a noun. Okay? Bagaimana kita boleh tambah SESIES untuk kata nama. Okay? Kata nama. Ingat lagi apa itu kata nama? Okay? Kata nama, noun, merujuk kepada people, place, animal, things. Okay? Orang, haiwan, benda dan tempat. Untuk noun, kita ada singular dengan plural. Okay, singular means one, plural means many, banyak. Bila dia banyak, kita kena tambah SESIES dengan VES. Macam mana kita tahu kita kena tambah SESIES ke tidak? Okay, kita kena tengok huruf terakhir. Okay, kita kena tengok huruf terakhir. Sekejap. Okay, huruf terakhir, okay, words ending with, kalau huruf tu berakhir dengan huruf SH dengan CH, contoh, brush, watch, bench, church, okay, semua CH, ada yang SH, bush, peach, beach, coach, okay, berakhir dengan SH dengan CH. Bila kita nak tulis dalam plural, maksudnya banyak, dua ataupun lebih, kita kena tambah ES dekat belakang. Contoh, 2 brushes, 5 watches, few benches, few churches, okay? Bushes, peaches, beaches, and coaches, okay, coaches. Okay, I bagi notes kat sini. Kalau noun berakhir dengan SH ataupun CH, kena tambah ES. Itu maksud dia. If the noun ends with SH or CH, add ES. Seterusnya, tengok huruf terakhir. Okay, kalau dia huruf Y. Contoh, baby, puppy, candy, bunny, money, family. Okay, semua berakhir dengan huruf Y. Bila dia berakhir dengan huruf Y, kita kena buang Y dan tambah IES. Okay, babies, puppies, candies, bunnies. Okay, money biasanya kita akan tulis MONEY. Biasanya lah. Okay, kadang-kadang in certain books, legal books macam tu, possibilities dia akan tukar jadi NIES. Okay, monies. And then family, tukar jadi families, IES. Kalau noun berakhir dengan huruf Y, kita kena tambah IES. Buang Y tu dulu Okay, yang ni untuk ES dengan IES. Sekarang kita tengok. Okay, bila sesuatu perkataan itu berakhir dengan huruf F dengan FE. Okay, F dengan FE. Contoh, leaf, life, wife, cough, scarf, waterproof, shelf, teeth, roof, beef, okay, cliff, handkerchief.
loaf. Okay, semua ni berakhir dengan huruf F. Bila kita nak tulis, dia adalah lebih daripada satu. Okay, write in plural. Dua ataupun lebih. Leave tadi, F tu buang. Lepas tu tambah VES. Life, FE tu buang. Tukar kepada tambah VES. So, leaves, lives, wives, calls, scarves. Okay, waterproof. Okay, ada sesetengah perkataan dia ada exception. Okay, dia ada exception. Kita takkan follow rules tambah VES. Okay, beberapa perkataan saja. Okay, shelf, shelves, thieves. Okay, roof, roofs. Okay, pay attention here to the OO dekat sebelum F tu. Okay, pay attention to that. Sebelum F ada OO Okay, yang tu kena tambah S. Okay, and then beefs. Okay, beefs you boleh tulis tambah S ataupun ada yang ada buku dia actually tukar kepada beefs yang ada VES. Okay, there are some books they accept this. Alright, and then clips. Okay, tambah S sahaja. Dekat sini pun you tengok ada double F Okay, handkerchiefs. Yang ni tambah S sahaja. Okay, handkerchiefs. And then loaves. VES. Alright. So, so this is a plural form. Okay, plural form. Okay, notes dia adalah kalau anda tengok perkataan itu berakhir dengan huruf F dengan FE, F tu you buang tukar kepada VES. Okay, tetapi ada exception. Okay, ada pengecualian di sini. Kadang-kadang di lain Okay, depends dia ada perubahan. Okay, ada yang kita tambah S sahaja. Alright. Okay. So, ni cara kita nak tambah SESIES dengan VES. Okay, ada satu lagi I nak share. Okay, because some of the notes are missing there. Okay. Okay, dekat sini kita boleh tengok. Ni I dapat daripada internet. Okay, plural nouns. Okay, kata nama yang banyak kata nama yang menunjukkan dia banyak. Okay, kita boleh tambah. Okay, dekat sini ada yang add S, add ES. Okay, ada yang add VES. Macam yang cakap tadi. Okay, sini pun ada tambah S. Sini ada tambah IES. S. ES. Right? So, okay, apa condition yang kita perlukan untuk tambah? Okay, first kita tengok regular nouns. Okay, kalau dia regular nouns, okay, ingat tak I cakap regular nouns adalah bila kita tambah SES, IES. Okay, biasanya kita boleh tambah SES, IES. Yang tu adalah regular noun. Irregular nouns adalah bila spelling dia berubah. Okay, ataupun dia sama. Tak ada perubahan. Okay, dua-dua like here. Okay, yang ni dua-dua bolehlah kita kategorikan dia sebagai irregular nouns. Alright.
Okay, so yang ni tadi contoh. Okay, di mana kita akan tambah S. Okay, kalau satu kereta, one car. Dua kereta, two cars. Satu, one dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples. Yang ni semua tambah S. Right? Tapi kalau dia irregular noun, okay, one man tukar jadi two men, men. One child tukar jadi two children. One foot tukar jadi 2 feet. One tooth tukar jadi 2 teeth. One mouse tukar jadi 2 mice. One person tukar jadi 2 people. Right? And then, kalau yang tak ada perubahan. One sheep, 2 sheep sama. One deer, 2 deer sama. One fish, 2 fish sama. One series, 2 series sama. Tak ada perubahan. One species, 2 species. Okay? Tak ada perubahan. Okay? Yang tadi I ada bagi contoh CH dengan SH. Okay, ada contoh yang lain. Okay, contoh dia kadang-kadang ada juga yang berakhir dengan S. Okay, ada yang berakhir dengan X ataupun Z. Contoh. Okay, one bus, two buses, ES. One match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Okay, dekat sini kita tambah ES. Kecuali yang quiz tu ada penambahan double Z. Alright, lepas tu ends with F or FE. Okay, one leaf tukar jadi two leaves. One wolf tukar jadi two wolves. One life tukar jadi two lives. One knife tukar jadi two knives. Okay, di belakang kita tambah VES. Exception. Okay, ada yang exception kat sini, roof dengan cliff. Okay, double O, double F. Kat sini tambah S sahaja. Tak payah tukar jadi VES. Okay, and then ends in vowel plus Y, ends in consonant plus Y. Vowel adalah A, E, I, O, U. Sebelum huruf Y ada vowel A, E, I, O, U. Sini ada A, Y, A, E, Y, O, Y, U, Y dengan E, Y. Vowel dengan Y. Kalau consonant, okay, selain daripada A, E, I, O, U, T, Y, B, Y, R, Y, T, Y dengan R, Y. Right? So, kalau macam ni, macam mana? Okay, satu kena tambah S, satu lagi kena tambah IES. Okay, so kena ikut dia punya formula. Okay, one day tukar jadi 2 days, one key, 2 keys, one boy, 2 boys, one guy, 2 guys, one donkey, 2 donkeys. Kalau one city, 2 cities, one baby, 2 babies, one story, 2 stories, one party, 2 parties, one country, 2 countries. Alright. Okay, bagaimana kalau dia berakhir dengan vowel lepas tu ada huruf O? Atau ada consonant lepas tu ada huruf O. Right? Kalau ada vowel O, A, E, I, O, U, lepas ada O, sini ada O, O, I, O, E, O, E, O, dengan ni ada double O. Okay, kalau macam tu, you just kena tambah S sahaja. One zoo, jadi 2 zoos. One radio, 2 radios. One stereo, 2 stereos. One video, 2 videos. One kangaroo, 2 kangaroos. Right? Kalau yang ni, sini ada RO, consonant plus O. Okay, RO, HO, TO, TO. Okay? Yang ni kena tambah ES. One hero, 2 heroes. One echo, 2 echoes. One tomato, 2 tomatoes. One potato, 2 potatoes. Okay? Tapi ni ada pengecualian juga, ada exception. Sini ada NO dengan TO. Tapi yang ni kita tambah S sahaja. Okay? Jadi, kita kena ingat kadang-kadang ada setengah perkataan, mungkin ada rule yang baru. So, we need to double check. Alright? So, ini adalah
Okey, bagaimana kita nak tambah S, ES, IES dengan VES. Okey. I harap penjelasan ni jelas. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di komen. Okey, saya akan cuba untuk reply. Okey, I will try to explain that in the next video. Kalau belum subscribe, okay, don't forget to subscribe. And I will come with the next video. Thank you for watching.